nende ambele kaululila giharmale gari abasa kangarme serikali yabo mrugole ukana wansi wandu walona faliki guna sori hifadhi wakamimi hata pakada banga mimhara yoka leo mwanadamu yohufa alimama salaba ajojo yafe yamba hafu yebada ngionda harumese tarahafu nizotobia mbizinu wanade mwana watukujikausha wajideya wanade mwana watukujikausha wambahe ni mrambizi wa masulaha kamsuono kanga sarmu zero kamsuono kanga sarmu armusikitifu ya hema udu ya hatu sokomori yesu alamaure inu ya disarangu hale sayuna baije deklashe habore sedi ya uritina washiuno iladhimu borambe swala inu ya tusonsi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كوزو تكوفو عندنا بشروني خير مالاني كوندو مليو أرمازين سنة زي الدنيا زميبانو اللي بهمنا مساجم تيت يكاو ردنا وانا انترفاسيو يكاو فانيواني رزيدا انترفاسيو يو مروها سانتي وكانا رزيدا هكاو فاي ترتيبو أو بايو وكو موري ماتسو bali hatema suale kawa hakauzisi wayo kaja kawa yajibu shakabla ne janji ya haruma ima kalime kaundo njuko ya mbabanu sijot saham sidwe shanga yaku wakaya zinrogora tamani wakana hena sarjona rongo ikaunga juti ya fitna aunga jubali ya uhadazi harumana komori haina bahanurili yonga rjuhima amona ukana sikardo fanya message hena usiku au hena nswabili shangi wajibu ka zintsuzinu haizori wanao na ile fitna nzuri tilwa no mtapalo rudu hima banu ronesaza fikira za hatu ukangara aminua kana imakaulu wanduwanu wayambao ngwambao wakomori iliwa wakubali wa wadungi leo mbukujuka wele waje kana razida juzi habo kana kajakubalu kangabo rais kajakubalu kangabo serikali kajakubalu kangabo mahakama leo ya dorambi wakana habala reketi hakada kokuru supremu ya depose bali hata yalotia condition yokana mungoni mweze condition hizo mtoba nzima dukana yemuhaida ula yatolwa ubia wanuwazie yemeli kaunge balawa ndu mawore yeja nzuani zotsimo kuma nada mukujikozelewa kana hada hata uswala yabo dukana ebo wanao kana serikali kwa tina wafanyao arume suala yinu nongo no karanga sina nyasi walao mawore weja nzuani enyi nyizo mfikiri ndazi no mabanu leo wanondu hansi serikali kajaivumua wa hansi serikali na serikali hamada ila yondo bani yakoladhimu ifanye hazia baha ili yuhunde aminifu arume maranya shatido kanale o waseziduku ya uswaswala mandi yo la mambi okana banu la dhimbo keselu de crise yokawanyanyasa wabalao maorewe janzwani wonde benru wale ukangwa jona nzaya ngwa jona jawayo be gouvernement hadiwazo kana hata yeye serikali hao yode yakaladhimu ilokomorwa wani ko aminifu waone kwa tonza watomberu poshoni ze problemi zinu pia kapatini ngwa bahinu bengo hotsoro hajao ganzumraru ya toema pesa kwa tonza toema pesa kwa tonza wone sodha mana hao yabale mndu kujukwelewaje nenu wambe suala yinu nu yatusonti pia yinu ya hawa komoronti pia insia jao wende hangwa njia waru manukozo kana zoroha badibanu ngwa manda zinu yabala dhima weleheze fikira zao badzimanezi tendwa yokabu wonawe hizo ngabandwa mawore wamba ukana waloma hore wamba ukana zenongozo kana ile fijola kama ndone apanga lolo no lala wandu wanu ngwazofa taratibu ata haina mipango ya hawo itilobo haribanu ilwa komorwa dona banse vure wandu kwa rejezi wao abari kubali kandu kwa rejezi wao yeizo wewe ufanyao hindi daune serikali ya hao doso kana ujebala mude mambo kana mbe hareketu kana emuhaida ula tolwa yabo yoda hivi na bungo no kana wa komorwa wanao kawandu wala ngwa jao yeisho mfanyao dashi kekola dhimu rogwamada zinu banweni mru udungo shaka mjomba wadaho woye ufanya chakuja poresha mredo dahoni aduto azibwino menase bahi baleka ngorongo dahoni hodahoni yotsinsi wala timra wala timji yabonga nzoke ukemru wazitendwa yabole ubaje ubabu hao kana wanruanu kwa tina ngoza hao uvumbu wao kali swali hafenjao uonawo hizo mabuhema atsorlona nsirlona ruwasoma yabo iko lazima bahayinu wabukana ngamonao ke serikali wande wakubali wandu walangu ajao shasi zirangeze domana za hatu oheni mru mgazija au mzuana au mwali
ya tolo maore ya janzuani rirengeze dhamana zatu yode ko lazima rikae sharti kubalu kana ile ngujo imebala ya rongo we ukana bana serikali kwa turengeze dhamana hao wanru waungwa jao na nzaya ngwa jona njao yakihama mruranya jao iyo nge lazima kamru jarazida uhime muambazila uoneso mfano wa udhamana mawe hansi wakabala ranzima jama para wanru mamba kama hati serikali Mustafa Sadi Sheikh de atende serikali hiyo iko lazima rudwe na mbabiza marunda ani zila mbizibira rumwensi zila jali zibira rumwensi mfanye marongo shahusiduku watoja we babu haja ubahi nasumani no dhalilisha yabo wotsi mwendo yotsi no gojorni kamarunda maudo ndoka na baraka msifikiri yokana bala zida jango mgombo zila yokabala zila no gokozi keto shaharma yemana mkomori yala majala iladhimu warengeze dhamana zao harumwana komori gwashameza ukandwani kwa mizinga gwashameza ukajao hatomu isongone sokana umedi msaidie na waziri wa zabari za ndani na mesul ambassadeur ulohunu wende wakubalukaya wakomori wajuka ngoma ore na mauwe mduanu kizamba hiru mtuani kebenruwe hila babe sengo jo sasa ani makalime kao hata manadamu katsu kabati manadamu ulona kile ajoparo kubalu kama kalima manda hayo wajosubuti wende newa uandokana na muoa komori nekewa shindwa hamikataba masagiru kaza akorizinu ane mikataba inu itilo bohari harmae ya operasyon bushu kangi bohari abari kubali kama hangi bohari shansu aminu kana wajohenda ndo mukana na muoa komori mtiwani kemeruwe hila na mfenjao fazida vanu gorongozo wa komori wedho maana wanzoke maudu kutujida yukango na mahami njingo jida yukango nzorengensi narikeradhi wakomori rensi otodokana hama zenongoza hatu rikarma ndrongo ko karsuka nsira fikiri sharikarma ndongoza lahulana na ulapizana watino kanga rishindwere kansira rambuwa yokanga mwenawe jitadi arazida loni yonu siku haina usiku razida lona jitadi wende kansi bala nafikiru kela bure walanruwa paanga wakenkodo harmwensi shawalanruwa lapiziwa jana wanruwa lobanu wanruwa walapiza jana wamba kwa jafanya rongo yokana leo ngujo jao ya undre macho yende hata doto hadithi ya mtume esa ya uzisi wakaeba kujamba kana kabati serikali yele ngobalo papie ngobalo rongo wende wa depose undre jawabu jenu hamba kana serikali nirunguzuzo tipia ilazimo kwa nadamu wanueleokana haina namna rijuko na tabu kana basainu watsanga yokana banu hena samralono si mduka tsavu mweshi haya mduka ilande mana kata toalaka yakanga uno si mwinji eka irengwa wo madoni wabala usiu wamba kabati nsi kabati raisi kabati jau wamba haina namna wonzi yonsi pia wakaona masula mmono yoka abasainu gwanzo warijedi ngweni wadu wazazila wahamba waje wabengabo serikali waje wakubale mahakama wakubalukanga sina mahakama juu yezi ntobienri wanruko wanuma dhamana wambongo warungola wensi ikawa surulo faransa waluma lano tipia garijusawe machoresha madhamana hatu zo ambao iladhibu kele ngarijusawe macho hauri bwezi telefoni zatu rudwene madhamana hatu warambarungu zijuka mfano zijuka msomo shatine namna hinu sinu msaja jaunu gamu aminu kamu jarazidema kaulu ya ambao yala wala mrujo shida maudu ya rangi dhamana deje kwa ladhimu ya kete jifikirie yoka wana hahe au wana shawahe wenda waranga telefoni wakamsuali hata wenda wakati wa mwisokana yebanu yako wanru waloma ore hawanru waloma ore warejezi wao wajona nzaya wajona ule mevu nganyina hindi mafanya harumasha siwasha nzuani kwa wanru wawe hija wala wetabu kajonda jawabu hadi sovumba hadithi ya mtu mataminjele wali akanza yambe hardise na hakausha serikali kuchora mahiyo noedea siona matema journalist tukola dhimwazi mpango ichokola dhimwazi mpango amenareza tubakarchuja wayari parabanu ya jarambe rongo indrini yoka wamba kanaro kwa jana ngabo mizingani kwa wangu wamba jao enyufanya yebitsile jomambiani kimadhamana warufanya bomabao ke serikali siuha bomabao serikali ngwajujua watawe bomabao jao mmonaweza jali hizo mfanyao ndazi shawanru wano tipia ani watokansi harumwa igozi shamvusho tododea no saidi yambi nishata Shamsuddin Mafu jana haka ukubalu kana ngukubali operation bushu bawa komoro wafanya akoru hunu kana wa komoro waloma wore wabeho wansi wandu walona fikira wano tsi wandu wafikiri yobwa kuma mrensi tsibe jideya
na mrezi kama ono mrurai ya jabanu wa gurongo mkubalukana mimi ngamibanu hanza nuonese ima dhamana hatu wake madhamana wafanya rugu juka wanadamu wajujibiwa wawareme koti shati ndo kana leo rikubalukana jabanu ngamono makaulu maziro amanda yayo ndredwa pete ndredwa mwizi ndredwa yabo wotu mwendo wotu binadamu yabo kanoporo shinda mauduru ndemru yokanga mwana wakata ema dhamana bengwa leo ngabwanduko waonesa ukana siri joshindari ngezo dhamana zila rijoshindari hime rijempoze shawo mwendo lono wakomori karna usubuti bamri mabala bengwa ngombo wandukana ritaw ajali utoredwa mfirwaji arendwa mwizi arendwa mrutihiru alapiziwa wandu wenji wanje uhara hula mwendo lonuo narvumweshi haya heni raia kene haki yahe yaone uoni wahe husoma dhamana hatu baga mwenawe madhamana hatu wananzwari behe gafikirukana leo mdu kujukwelewa kana mrijara zidane le kundi lahe ngwa kubalio kana wanoro lona hamunu wako mori watabi omaure ekawa kana hamunu wako mori wanu juzi wakana na dhamana watuka wafanya rongozo kana wako mori wao watende maure wado tabiha shawa waransi wende walawa harumwezi abandu watanabahiyo kana banu zerugozi nzombi yukayamba mruzia umro rawe jasiha wabula umrosihi zijabasa inuzia arma yezi alima mwazali zerugozi sijire namna yinu zetabuza hensi sijire namna yinu wongo atsangao yokamono mfano watukala thimu sokomori rielewe wanruwanu wajihansi guvernoi mabonze ngammonao kana suala inu ija na mwone na mwambe wa mtango wa mzee watu Mustafa Sadishe no wanruwa hahe hauziko izo wafanya juzirikana wanruwa kasuda hele balajiri suda wanruwa wende wakatabia za intervention za kafanyishi harmo wale kundi la he sirikali ya ziko wako hima were me sirikali no idea shakwa jambe hata eneroi kwa jambe inemna wajushida wafanywa wahifadhuana wala izo tukulazimu ziritoshe wakomori yoka hata mpakada bahara kartu wane badala njaba sana kukizo njema abahe bozilombi ye badala ngiyonda kwa kamona uke ye badala joje irenge isaidie iwonese itoze tabuza mwana mkomori gabule mevu gabu mafuto maya gamona uze problemu zinu yoka hamimi ngamwelewa mwisho shangu kana hata nisichamsudini hatilo utsonzi bana tola hata waja hunu kartuje wako jambiwa shangara amino kana yesu ala yinu yoka ngabonzo bandi senkodo ranzinzuani gam aminu kana ema kaulani shamsudini akawiyamba ndwako no kana hakabo hari haunge buhari yoka mruhamadola ya paroto wa hadith yaoneso kana mrukapasha gari galenda umbio wasonziani bamrukoza hajapasha le gari so ingonzwa sebo nsia koze nende ambele kaululila giharmale gari abasa mkakangarme sirikali yabo mrugole ukana wansi wadu walona faliki nguna sori hifadhi wakamimi hata mpakada banga mimhara yoka leo mwanadamu yohufa alimama salaba hajojo yafe yangba hafu yebada langionda harumese tarahafu nizotobia mbizinu wanade mwana watukuji kausha wajideya wanade mwana watukuji kausha wambahe ni mrambizi wa masulaha kamsuono kanga sarmu mziro kamsuono kanga sarmu armusikitifu ya hema udu ya hatu sokomori yesu alamaure inu ya disarangu hale sayuna baije deklashe habore sedi yauri tina washiuno iladhimu boramba swala inu ya tusonsi pia rabenga rifanyao hawala madhamana warema walimama zali walona sirikali ikewa renge mezuri harume swala inu wasaidia yao bandungo wende wabu amnasali dekrizi nzuwani warengao wanu ngonrumba mbahi nruwandu wala wale sawa haja wainesa ukazinu daho yufanya nge hakansi adodea nge hakansi adola pizza nge hakansi adwa mrisha shadu tsukana leo rikebanu razida chodoja werema kutsufanya mbarongo kutsuhamba kwamba kuja kubali sirikali jana kuja leo ngo kubaluka ngabo mahakama kuja leo wose problemu zinu kuzisoma suala engarifanyao je wandu wanu ekawala nzwani waja geladhimo ke nganyina msango msedi wandu wanu katujwa hunda nugo ya hamba kwa zote nugo wajuparo zifanya hapo ngarelewa kana haina zajirwana wanakomori waloma ore ikaba wenda tagwadungu awanga problemu nyinyi mtsanga yokamjoka mfanya rogozo kana batiko wakomori wenji wadola wa ngazija unzi wana umali wenda mawore wefahula shamkabo mfunywe macho abanda bomsanteo yokakamrugo mpira mrunyamiza ndukao no kama nguro nai sheni samralobo juu ndubono kana bala jokatsire mejao bala jokatsire mejao usikitifu so wakomori sikanzani bila swala inu haushashi yokana rifikiri mruya wone
riwone namna tukoshida resilience hatu ba mimi ngaminu sikitifu hema dhamana wanu wajipe sheo wahime wadeye walapize na sumani banumru twamba makro banumru naye zibabu yoe zindi zoka zirendwa yokaga bwana twiti wanzo ulunge tarehe ya horazida ngejukaza ngaliwa maulu izo wakahamba nizo makufanya kamsina tarehe yoka tarehe keduvubulwa suraya sha tarehe yuvubulwa hazila zitendwa yonde mane mwanama ni mshukuria ya journalist wala yahambi yoka tarehe ya hanyu kaitsimbi harumwa komori harumwe suala yenu okaka msina mtsangao shanganya harumwa ndongo zoto damba jau mabunjilio nyuno katimwe la pizza no bajao kamsina tamtsangao sahiha tarehe yinu giombiho soni mwanyi okani jujirwana komori maudu ekaka mjonda bahati marengaezi kamdoka na tarehe amadeze muzao Abdalla amamze watu Seda Hashimu amabazi Silimu na wao kawao wakaujuha wenda mbio wefanya wenda mbio wesimbihwa no wasaidie marahia abaha kazi jangwa wavumbulao hatare hishati surwaya razida tarehe yanyu giombi razida kamtusaidia geladhimu mwelewe mketsa bamfikiri baba le mwana mkomori journalist wala kaambia swala ila wala hamsaidia ni hambikari fikira ilimrafeye mwelewe yokuwa komori waloma ore wabeho onzuani ekawa jangwa unonza yangu tabia hao nolemevu iladhimu banyu mureno msaada wanyu wamsaidia wandu wala ngemsimbulia serikali shakarjamba ngizondro karjamba ngizonjema shangela dhimo wewe wabongizo mbi ikenga weneso wazingara kale ngondo wapare majournalist watimizi watanu kume uwahensi ujitekeleze kabalanga wenda ndugozo mbio komori hazitendwa badala wambo makaulu shaya dunga nina zitendwa komori wore mekwetsa mbeka razida wedu hapa nwe babuha wedu tapala banu sheza leo oneso dhamana yokaoneso kanema na mkomori ujola wa maore hadungwa hajanzuani shangujoni kwa mbendu yale mregeze dhamana za hanyu ngamfanyo kiasi mjushinda yala watso zikajasaze lilo omwe mnelewe bwa komori mrensi otodobe zara kamwe deya mtodobe zara kamwe la pizza banu haki ya hatu so komori ngamononga simanga nomdugu heni sawa jandongo zilwamwe ntiatu ngarengo wakati wa hatu rimi banu rongowa risaidia rihansa mwezakili zatu kabla ngaramborongo rujunda maana yabole urtsunde mrubani hatu tu yatushinda au yutono nafasi au tono wakati wahima banu yatsage msango wa mada uno mrake sadodea nudhalilisha mwanya mru zefami zatu weone zo mrambao mweri la pizza na abonga mwonaukana ngasibaru ngarambawe madhomana hatu ranzijana hataba hakwa tufanya yabo ala kulli hali wotsi mwendo wotsi binadamu wotsi malezi narkera dhirvu mweshi haya ekale ungarjukore manongo niwene nisaidie ndongo ka maboga sendao no kasuhenda mabokanga mabondabo mwila pizza shamsi wane ndongo zokanga mono kadhomana wingo nzonde nai ndongo mboga madhomana wandona hii ngamzambo kala ore marekebesho hauri reveye runde madhomana nunde wandwado lahua la pizza non didalilisha ala kulli hali yotsi hakibange yode mnandrongo mtiti de makalima mashashi na kandanjene ambe banu njaka na rogo zinjisha ndo jabanu nione sukana za rogo naona razida ya hamba na mtimu madhama mjebanu ndo amba ndo konga rjo mndemani coach shakartina bezoka mjebanu ndo jamwe mwela pizza no la huwa no bajau bayo ala kulli hali wotsi mwenu watukufu haruma Yesu alekawri shos kwa jani yokana ngabatolo mizinga yeniko wana komori harumesha siwa shamaore ngabatolwao jao sejuru ngazitolwao mtswamba kweli mtswamba zondrabo shangaru jokana woyi lohunu sina garu jokana rangu hale aliswali hazabuka ye adui wa hensi hatu yawe karamba ye adui wa hensi hatu yabubura aminu kana Yesu alayinu yije kana nganzo ishimi wako mori okana ngejao kana mizinga yinu jokirire mando wa serikali jokere ire mando wa opposition yabo siwando kana ridiwaze ritimu dhamana heni wandu wajenu msango hao wandu wamenda nyi mlona serikali mlona parti politiki ike msango hanyu muhensi jao esaila siwa komori luanga le serikali zwafanyao yabo ngarjohelewa shekale mjambo kana patolo mizinga inikiwa wana walonzuani waloma wore wenda nzuani hata waloma wore wanzu wafanya hila wauhena mkomori tujokiri ajeza kama aminuka ikakweli declaration ikakweli nezetabu zunro wa komori wajunro maore haki mraji tekelezamba mwezahe hata hunu mwana kanga wandu wabiro wende zao hunu Faransa yako johamba tiparosha mri ambokana yuwodo bia jokalari nyo au Faransa au tiji Marekani yamengu jibe hokomori yebanu kwanza ufanise maore uwe mru wakambe makaulu yayo urenge maore ufanise na Faransa na la rinyo na imo
nongono hata za nyumba wana nyumba kasa na nyumba jao na jao ngono kangwa dugo mbio si para mwana mshangu juzi na kamlaulia anamboka haishi akaumrani walio wamba ngwanzo hadi sorema legoma iliwa watowe hizo ngejuka sababisha mwana mkomori ya juhatawe yokenuka na mrajado mkanabo ndo bijuko jitsawa mbeka kwanza hasibabu lizetabu wazo nao nele fitina malitia ukaritsanga armo swala inu armo yesu ala operation bushuri tsanga swa komori rikawono kana na prefereri yesu ala inu heye no azala rohe ridua za problem ziko josoniho nibenge yode mna intervention titna kana nifanya mahsus kadando gozera zida kema kaulwa hamba njaona kana hujibu mbanongo cha ukabala kukodhalilisha yezi bahi namba mwanzo alimamu azali ya rohe kartujwa ya roha ngoribalo msango daubi ukedalili yanfu de mayunguru jo uona wakomori watabi hao maore ujanu msango hao onesezo mafanya daune sirikala hono wasaya shanganyi yabo kamtsole wana gamrema nao njabo kamsure gamrema muha daula kamsungomba rohe kartujua leo muha daula nguruho mjemetrize dazibi hata kamno shida metrize ezisiwa hata ze problem za tulwa banu nomro anzo vulo kangara aminukana banomro ngovuzi wao sharako javu rakarjaona shanga aminukana watulwa mro mwinji ngamjujitsa enye kama shalensi ya hanyu enye razideza ngumzifanyo banu mtijitse siwasanga rjomba leonga sibonze shema na lombra jukanamba harara duana shatu walokomori duanya nyasi walokomori duariza deze famiza tuzulo hiho wanzu mzilime baya gamfanyo mipango kukamneshana mwimetrize shelea kamkati mafikiri bano kwa mada zila rubali ya programu wabala mipango wabali ya misada ya hao uonese surwaya yokana banu kabati madhamana shema dhamana dasi izo kamtuzifanya shanga msungore ema mwamba mnathumani mnajao hukabu mwamba kaema adui wahu de madhamana wao wode waziri wa habari za ndani na wao yode manara baukana imana rirema ukakabati serikali na bukala leon suona ye serikali ya juporo kaya riwone wa ramada wala wado ne sabaya no samavushe yekan ramada wala wakensibala wado bezwanzao no habala wedhalilishi yabo kamsu janza kamswanzo wajao yokabo yeshio shabamana kashina uparo kaharumitsi hatu haila namna mabulia ya hifadhi hatu mabulia mahakama hatu mabulia muheda ula tuloze nguo madhomana daula tuloze nguo le fitina lanzoli tilwa mbuli anganyabo ya mwelewokana kamtsu janza kamtwanzo wajika huja yende intervention nami sukansu sutene yeyezi sha ekanga monombi zibirao mihamba location misau banu mihamba hausawa wa mwana mkomori okamjokana emakauliano kamjanga jamimi inu tarehi nsujwanga mjokana mo nsujwa nsina kwa kana mo wanada mwajika uonezo na kahamba kama amirukanga mibanu nsunu kwa tarali kume njaparo para komori na doa mbie serikali ukajau kasibanu kari wanaomba na inu gamjua ukatizamba jana waondoze faida za hezi inu wongo komori wa uhunu sikarsina faida riunda ukatilukana garanzao amani ya hensiru wane mendele wa armoensi yawekale ubaja wanru wafanya umendele wa armoensi wanru wa ungarjujibiwa shekari wanru wanzua tenko wa armoensi wanru wa ungarjombe na mshibale mwende iho yende namna mimi nelewao na himabanu njitekelezi watufa komori ekati rongo wanai ekati wese kamcha usamao kanga mihazini sinikiwa 30 minuti bahi nijeni nimeba nrongowe nunre jamwe baadhi ya wandu yende imana na jabanu na mmono katika haraka njajempoze na kaansi au na katsoda honi chato nokano wakati wangu leo nsikono ruhusu ni makaulu ya razida kauyamba makaulu ko iladhimu kwa kimana mkomori ya hime ya mrejeza bingoni kangujo yambe makaulu wa madahala ya timu dhamana ya unesezo serikali hao wafanya ya unesema kungumanywa hao izo wafanyao chato kajebanu ya dhalilishe ya dee ya mbezo anzao basi komsa na wakati na tabarongo waifanyao waloma ore warami yao yoka esu ala yinu hoka idwe zidi idwe kana uziro dabo maupoza wanu kwa hima wa warema okoti wakubali yoye operation bushi watu fa komori ngari jona na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.